Hayi phela. Serious ukuthi ngiyacela nje hamba awukho umsebenzi baba awukho umsebenzi awukho umsebenzi awukho umsebenzi hayi ngiyacela ngiyakhuza ngihamba. Ngumthengo omkhulu wenhlupheko bengicela isaphulelo. Inhlanga ezisemzimbeni izufakazi wenhlanga engihambile ngizama amakhambo oxosha inhlupheko. Lezi ibazi ezisemzimbeni ibonisa ubhlungu engibizwile endleleni yakwaMpumelelo. Inyembe zibe zehlela njalo uma ngendlala ngoba bengihlezi ngilala ngendlala. Mina bengazi ukuthi nokuyitshela ukuthi uyahlupheka kuyaba isizathu senhlupheko. Kanti nobhlungu benhlupheko kuyaba isizathu sempumelelo. Ngakho dadewethu musukuhlala ethembeni kepha thatha ithembu lisebenze hleze likholele emsebenzini oholelayo. Ukuthi ukhetha ukuhlala kwanhlupheko noma ukhetha ukuvuka uyozama kepha lapha emhlabeni kubambe ezingelayo. Ekhaya babheke wena sebenza ngamandla hlezi wena sikhathi sokuxosha inhlupheko. Uqinise emthandazweni leso isona sikhathi sokuxosha inhlupheko. Khuphula izinga kokwenza wehlisa izinga kucansi kanye noluphuzo oludakayo. Ukhohle imfundiso zabangani ngoba mase sobuyele kwanhlupheko bayashintsha ungazi ukuthi nibangani. Ukuhlala kwanhlupheko kuyisikhumbuzo sokuthi labe sithi bayathakatha abathakathi kanti labangane sithi abasithakathi ibona abasithakathayo. Nathi sinokuyithakatha thina ngokungasebenzi sesinako ukuze sithole singenakho. Kuhle kakhulu ukuphuphuhleli kunokuphuphulele ngoba kusuke ngekho ongakwenza ukuze kuphumelele iphupho. Ngoba ukuzalelwa kwanhlupheko akusilona iphutha lakho kepha ukufela kwanhlupheko kungelakho.